Banikome Jingjia ketika Jingjia kabarit kadang kaji sport surap mende pot kena afliki parti di kuiki parti kena kasih pat kui pat ki parti cuti pat jai penriu dan kipo sport kena ban file FA dan dalam poi po kena pada sedang dia kaji paramaki di ban file FA ban kumjuru ki kumta ki confront ye ki officer ban po duty po ni po kena then ba officer joki la officer joki badan ni la patai ki ban file deka FIR no di kawai ke parti la ready for file FIR kawai ke parti bade long hadu menit ki refuse ban file deka FIR de hadin kita kadon ka altercation ni dai then officer joki ka bala la please file ki la patai yaki ban file ka FIR ki refuse de hadin pat ki wan bun ki brio ki mo pengimla ban yuk tip ki hai ki wan support pada the steng dot support steng dot support kadang kidang ya kran ya penbej support pada ki badan support ki kan ya ka kali kadang jika nak nombor untuk track yang terkait FIR bah yang boleh dia ya kam dot komputer mat hadu menini dan tang kawai ke FIR bala submit de in fact officer pada ni la ong ki ba pd ban submit dekat FIR dan rei klam submit hadu tak klam submit dan kawai kiliang ki di atas side bila kita submit ke FIR. De kam dek kumda ba klam submit klam beden ke FIR. De lada dan mana submit FIR ki officer ni ki perbor ni beden ke FIR. So nak kalian tu bila identify ni minu. Mo ngala badong ba cases registered they means investigate into as per the section of law. So have these people been identified and what was the cause of the incident? Ki katek I mean the people involved. Ya kita ngamla ban disclose dan dan case dan registered ingin sa look into ini lah identify katukan ni pat ngamla ban disclose ki kita kini kumi ni jak mending mo kabala ban ra ki sung si ke jala roi kuntam kumi ni jala manipur mo kabelum kuminang ta kumi ni jinjai bere kuno kuno tena pula unte akam se ini bere bedang ja nak keling jungi baru ki platform hi persan kabla ban kren ya ka jinsuk ban KPs ni tay pam dei ban dan kano ka clash ni tay dan abro ki platform ni kren ki disna ngim ju promo rai ni ki okay ni klen kmil tiru ba kandang ka jingjia ka bahe nen rei data ka jingjia ka bari pasro rei ngam tip adin bakila shomshit balai gun reo tena ka poi ka je ni ki hong ru ba kadon ka misuse of force by the CRPF personnel misuse of force by the CRPF personnel. Kamla balong. Ki kena kibarang nem ki persamaan smart checka ki atang ki CRPF. Ki asal ru ki CRPF. Then they have every right to defend it. Ki apa main lagi ki marki ke persamaan ban smart ki tiar jo ki CRPF. Ki CRP lai ki long innocent ki la deputy nang ni ki mo li phaino sha jakasa la jong. Tempor ki dang mi nang ni ki asal ki have every right man you dia main pen lagi di mi officer jong inang ni napo tanat kili specify ki to CRP kili no so how many of them were injured in that case and what were they attempting to snatch was it weapon so pada non injury dang ba non injury kalau dang attempt ho ki attempt kan tamba attempt for what but snatch ki weapon that's the recliner officer jong in badan po kili mi no shwa long ban lain nak tak Jingjia ban snatch ki weapons Sekarang ketiga pressure groups ini kan incident kan ini Jingjia ini pressure groups ini kan mengenai social media kita yang tanya pala bano marba ka case kedang sudah register dengan sampai pat dia dipanggil ayat ka investigation lagi ini bang tambun ba Miro ni don night hunter officer ban pe kasu-kasan juga selak dia nak kalian is kasih polisi kat bala ni persian ban ka target jongi deka jingsuk bat kata di katong ba nikong ejung ka jingsuk bat kanika drugs man persia ka drugs but give this secure to selak sebelah matanya kali ba ke damages ki kali pilai sebab tang kawai ke gypsy bala thang but kawai partially damaged apa officially